Uyu mugabo Kabuga Felicien yari umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bivuga ko yaratunze agatubutse, bivuga kandi ko yateye inkunga mu buryo bugaragara radiyo ya RTRM yakomezaga kunyuzwaho icengezamatwara yari igamije kwangisha Abahutu, Abatutsi ndetse no kubahiga hirya no hino mu gihe Jenoside yakorwa kugira ngo bicwe. Ariko kandi Kabuga Felicien nyuma yaho rero mu by'ukuri akurikiranweho cyangwa se ishyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi, yagiye yishahisha ubutabera bw'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Bivuga ko yishahishe mu gihugu cya Kenya, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bitazwi amazina byo ku mugabane wa Afurika, ariko yaje gufatwa muri 2020 ari hariya mu gace ka Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, aza kujyana no gufungirwa Ilahe mu Buholandi. Hanyuma bitewe n'impamvu z'uburwayi zikomeye cyane zagiye zimugaragaraho, ndetse bivuga ko yamaze gutakaza ubushobozi bwo kuba yaburana ndetse no kwibuka bimwe mu byagiye biba mu Rwanda, haje gufatwa icyemezo cy'uko agomba kurekurwa. Hanyuma rero ubu ngubu hakaba hashakishwaga igihugu kigomba kumwakira. Ibihugu byose hafi ya byose, yaba Ubuholandi ntibubyemera, yaba ibihugu bituranye n'Ubuholandi ntibubyemera. Igihugu cyemeye gusa kuba cyamwakira n'u Rwanda kubera ko ari umuturage w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi nawe yakomeje ndetse n'umunyamategeko we kwanga ko yakorezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru rero itunguranye kandi itugezeho muri aka kanya, muri aya masaha, kuri bwana Kabuga Felicien. Uyu nguyu ukurikiranyweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Reka mbaze mbahe inshamake makuru make mu buryo bw'ingenzi minota nk'ibiri, hanyuma ngaruke mbaha amakuru ku buryo burambuye agezweho kuri bwana Kabuga Felicien. Duciye mu gihugu cy'Uburusiya, mabwire ko Uburusiya buteganya ko myaka 10 iri imbere bugiye kuzashyira ku kwezi uruganda rutunganya amashanyarazi rukoresha ingufu za nucleaire ruzabufasha mu bikorwa by'ubushakashatsi. Gahunda igamije gutanga amashanyarazi azafasha gahunda yabwo yo gukora ubushakashatsi ku kwezi ndetse no gushyigikira sitasiyo y'ubushakashatsi ihuriweho n'Uburusiya n'Ubushinwa. Bimvikana ko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bamaze kugera kure cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Kuva mu mwaka w'1961 ubwo Umurusiya Yuri Gagarin yabaga umuntu wa mbere ugiye mu isanzure, Uburusiya bwiyumvaga kandi bwishimira kuba ari igihugu kiyoboye mu bushakashatsi bwo mu kirere. Gusa mu myaka ya vuba ishize bwagiye busigara inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa bukomeje kurushaho gutera imbere muri uru rwego. Icyifuzo cy'intego by'Uburusiya mu bushakashatsi bwo mu isanzure byakunze guhura n'imbogamizi zinyuranye. Nyuma yaho muri Kanama 2023 icyogajuru Luna 25 cyasandaliraga ku kwezi kiri kugerageza kugwa. Muri icyo gihe kandi Elon Musk yahinduye bikomeye cyane uburyo bwo kohereza ibyogajuru mu isanzure. Ikigo cya Leta y'Uburusiya gishinzwe iby'isanzure cyitwa Roscosmos cyatangaje ko giteganya kubaka uruganda rw'amashanyarazi ku kwezi bitarenze umwaka 2033, ndetse cyasinye amasezerano n'ikigo gikora ibikoresho byifashishwa mu byogajuru kugira ngo rero kizabyubake. Roscosmos yavuze ko intego y'uruganda ari ugutanga amashanyarazi azafasha gahunda y'Uburusiya ku kwezi, harimo ibyogajuru bigenzura imirimo ikorerwa ku kwezi, rovers, station n'ubushakashatsi bwo ku kwezi n'ibikorwa remezo bya station mpuzamahanga y'ubushakashatsi ku kwezi ihuriyeho n'Uburusiya muri rusange. Mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu ivugwa kuri bwana Kabuga Felicien, mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa bwana Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yibasiye mugenzi we wa Colombia Gustavo Petro, amutera ubwoba ko ashobora guhura n'ingaruka kubera ibiyobyabwenge bya cocaine, avuga ko biva muri Colombia bijya muri Amerika. Ibyo byakurikiye amagambo perezida Gustavo yavuze anenga Amerika yari yafatiriye ubwato butwara peteroli ya Venezuela, avuga ko n'igice kinini cya Amerika y'Epfo cyubatswe ku butaka bwibwe. Ubwo Trump yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku 22 Ukuboza, yavuze ko Gustavo ari umuntu mubi cyane, amusaba kwitonda kubera ikiyobyabwenge cya cocaine bivugwa ko cyoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati dukunda abaturage ba Colombia, ariko umuyobozi wabo mushya ni umunyamahane kandi agomba kwitonda. Bwana Trump yavuze ko hari inganda 3 zikora cocaine kandi byiza ari uko zahita zifungwa. Ibihano Amerika yafatiye Venezuela ndetse no gufatira ubwato bw'iki gihugu butwara ibikomoka kuri petrol byongereye umwuka mubi hagati ya Colombia na Amerika. Perezida Gustavo yakomeje kandi kunenga politiki ya Amerika, ananenga bikomeye cyane ibikorwa bya Amerika byo kohereza ingabo muri Venezuela. Muri Nzeri 2025 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ishobora kwambura Gustavo visa nyuma y'ubutegetsi bwa Trump gushyiraho ibihano bijyanye no kurwanya ikwirakwira ry'ibiyobyabwenge, ariko Colombia ivuga ko bishingiye ku mpamvu za politike hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe cya Colombia, nk'uko Gustavo Petro abivuga.
Hanyuma guverinoma y'Uburusiya yatangaje ko abantu bagera kuri batatu barimo abapolisi babiri biciwe n'igisasu mu mujyi wa Moscow mu Burusiya. Abapolisi babiri bashinzwe umutekano mu muhanda babonye umuntu uteye impungenge hafi y'imodoka y'abapolisi ku muhanda wa Yeletsekaya muri Moscow mu gihe bageragezaga rero kumuta muri yombi rero haturika igisasu. Komite ishinzwe iperereza mu Burusiya yatangaje ko umuntu wa gatatu wapfuye ari ukekwaho icyaha. Iki gisasu cyaturikiye hafi neza yaturikiye ikindi cyahitanye umujenerali w'Umurusiya kwa mbere. BBC yanditse ko abatangamakuru bo mu butasi bw'igisirikare cya Ukraine bavuze ko umwe mu Burusiya yahitanywe abashinze kubahiriza amategeko babiri nk'ikimenyetso cyo kutishimira politiki y'ubushotoranyi. Amakuru avuga ko uwateye igisasu yakinyujije idirishya ry'imodoka kiraturika ndetse ngo hari abandi bantu babiri bajyanywe mu bitaro kubera ibikomere bikomeye cyane nk'uko ayo makuru akomeza kugenda abishimangira. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye tugiye kuri Bwana Kabuga Felicien. Uyu Kabuga Felicien rero nk'uko nabivuze akaba yarakurikiranywe n'inkiko mu rukiko rwa Rahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Ati twakwizihiza Noheli akarengane kaganje ni Minisitiri Bizimana ku mwanzuro wafatiwe Bwana Kabuga Felicien. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko umwanzuro inteko y'abacamanza b'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT yafatiye Bwana Kabuga Felicien mu myaka ibiri ishize ubishya ibirori by'umunsi mukuru wa Noheli. Ni igitekerezo Minisitiri Dr Bizimana yakomoye ku muturage warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yatewe inkunga ikomeye cyane na Kabuga Felicien wamugaragarije agahinda yatewe n'uko abahungabanya amahoro bo mu mutwe w'iterabwoba FDLR bakomeje gukwirakwiza urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside no mu gihe cy'iminsi mikuru y'amahoro nka Noheli. Yagize ati rwose FDLR ifite ingengabitekerezo n'ibyaha bya jenoside bisa n'ubunazi bwa Adolf Hitler n'abayobozi be bakoreye abayahudi jenoside nk'uko uburenganzira butihanganira amatwara y'ubunazi n'urwango ati rwibasira amoko niko byakabaye bigenda no kuri FDLR ihagarariye ubunazi mu karere nibwo abagizweho ingaruka bacyuziza neza Noheli barangamiye ahazaza heza. Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko Bwana Kabuga Felicien yari mu baterankunga bakomeye cyane ba jenoside yakorewe abatutsi kandi ko iyo aba yarafashwe jenoside igahagarikwa yari kuburanishirizwa hamwe na bagenzi be mu nkiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR rwakoreraga i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Muri Kanama 2023 abacamanza bo mu rugero rw'ubujurire rwa IRMCT bashimangiye umwanzuro wari warafashwe muri 2022 uvuga ko Kabuga Felicien adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'uburwayi bukomoka ku zabukuru burimo kwibagirwa kandi ko nta cyizere gihari cy'uko yakira ku buryo urubanza rwe rwasubukurwa. Minisitiri Dr Bizimana yatangaje ko abacamanza ba IRMCT bakoze ikosa ryo guhagarika urubanza rwa Kabuga Felicien kandi ibyo byashimangiwe nuko umwe muri bo ukomoka muri Maroc witwa Mustafa El Baji yabavuyemo akagaragaza ko impamvu yashingiyeho itumvikana. Umucamanza El Baji yanyuranyije na bagenzi be ashingiye ku zindi manza zaburanishijwe n'inkiko zirimo urwa Loni muri Timor nyuma yo kugaragaza ko indwara yo kwibagirwa idahagije ngo byemezwe ko ushinjwa icyaha adafite ubushobozi bwo kuburana. Uyu mucamanza asobanuye ko kuba rimwe na rimwe Kabuga Felicien yarifatiraga icyemezo cyo kutitabira amaburanisha agasaba ko umunyamategeko we atongera kumuburanira ndetse no kuba yaritabiriye amaburanisha yose. Ubwo busabe bwo gukura mu munyamategeko we mu rubanza bwaturwa butwatse bigaragaza ko Kabuga afite ubushobozi bwo kumva urubanza. Minisitiri Dr Bizimana agize ati abacamanza bafashe umwanzuro mu rubanza rwa Kabuga Felicien baribeshye bari bakwiye gufatira urugero ku byabereye muri Timor ndetse no ku itegeko ry'Ubudage. Yatanze urugero rw'urubanza rwaciwe n'urukiko rwa Itzehoe urwo mu Budage tariki 21 Ukuboza 2022 aho Irmgard Fachner wari ufite imyaka 97 igifungo cy'imyaka 2 azize ibyaha yakoreye mu nkambi y'abayahudi yitwa Strof ubu ni muri Pologne ubwo yari afite imyaka 19. Icyo gihe Fachner yari umunyamabanga w'umuyobozi w'iyi nkambi. Minisitiri Bizimana yibukije ko muri 2020 urukiko rwo mu Budage rwakatiye kandi wari umurinzi w'inkambi ya Strof Bruno Day igifungo cy'imyaka 2 kandi nawe yari mu zabukuru kuko yari afite imyaka 93 y'amavuko. Ati IRMCT yasimbuye ICTR kwanga kuburanisha Kabuga Felicien y'imyaka 88 yananiwe bikomeye cyane inshingano yayo yo gutanga ubutabera gukengera ikibaba Kabuga Felicien hitwajwe imyaka ye no kudatanga ubutabera bweruye.
kuva RMCT yafata umwanzuro wo guhagarika urubanza rwa Kabuga Felicien uyu munyarwanda aracyafunzwe by'agateganyo kuko yabuze igihugu kimwakira mu by'Uburayi yifuje kubamo. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko icyahumuriza abanyarwanda ariko Kabuga atazasubiramo ibyaha. Akaba rero ari amagambo ya Kabuga ya Dr Bizimana Jean Damascene, minisitiri w'inshingano wa Minubumwe, minisitiri wa Minubumwe kabisa mu Rwanda. Hanyuma duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagire ko Amerika ntiyishimiye ibivugwa na M23 ko yavuye muri Uvira nk'uko uyu mutegetsi abivuga. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko butishimiye ukungene M23 ivuga ko yavuye mu gisagara ca Uvira nyuma yuko kuwa kabiri humvikanye amasasu n'imicungararo muri iki gisagara. Kwa 10 Kigarama niho uno muhari wigarurira iki gisagara kitari kure y'umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura. Ataminsi ihaciye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo hamwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bateye igikumu ku masezerano y'amahoro bahagarariwe na Perezida Donald Trump, inyuma yuko umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire Marco Rubio avugiye ko ibikorwa by'u Rwanda mu karere k'ubuseruko bwa RDC bihonyanga ayo masezerano y'amahoro. M23 ntiyatevye gutangaza ko yari giye kuva muri iki gisagara kugira ngo ihe amahirwe umugambi w'amahoro. Ifatwa g'iki gisagara ryari yamirijwe bikomeye cyane ibihugu by'uburengero, mbere Amerika yoyo ikaba yarwangirije ko ruriko rushora akarere mu ntambara mu gihe bagirizwa ko ari rwo rufatiye umuriro M23. Leta ya Paul Kagame ati yamwe yiyamiriza ivyo yagirizwa, ikavuga gusa ko yafashe ingingo zo kwikingira ingaruka z'iyo ntambara ibera mu buseruko bwa leta ya Kongo, mu gihe abarongoye umuhari M23 bavuga ko abarwanyi bayo bose bavuye muri Uvira. Washington, ubutegetsi bwa Amerika, ivuga ko itemera ko uyu muhari wavuyeyo rwose nk'uko umutegetsi wo mu hejuru yabigiye itorokangirizo ry'amakuru ya Reuters ibinyamakuru by'Abongereza. Uyu mutegetsi avuga ko aba bagwanyi babandanya bibonekeza mu micugararo ya Uvira, ni mu gihe abarongoye igisirikare hamwe na leta ya Kinshasa bavuga ko ivyuko M23 ivuga ko yavuye muri Uvira atabihuriye n'ibiri mu rugamba. Kwa kabiri mu gihe hari hateganyikanyijwe imyerekano ivuga ko yariko iyo gushigikira umuhari M23, iyo gushigikira umuhari M23 tova muri ico gisagara, bamwe mu baba muri Uvira babwiye itorokangirizo ry'amakuru rya Reuters ko bamwe barwanyi ba M23 ariyo bakiri bakuye umwambaro w'igisirikare bakambara w'igipolisi. Kubera iyo myerekano, umwe mu baba muri ico gisagara yavuze ko mvikanye nko n'amasasu ariko bikaba bitazwi ivyariko biraba. Gusa abagwanyi ba Wazalendo bifatanyije n'igisirikare ca RDC bari batangaje ko bari gukora ibishoboka kugira ngo babuze iyo myerekano. Haraciye iminsi havugwa myerekano mu gisagara bitandukanye vy'intara za Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo vyigana na M23 harimo Bukavu, Rucuru, Goma, Kamanyola, Sake na Uvira nyene. Abayirimwo baboneka bafise ivyapa vyanditse ko amajambo ashigikira muhari M23 bavuga ko obazaniye amahoro n'umutekano aho wigaruriye. Imyerekano yiyamirizwa na leta ya Kinshasa ifata ko yateguwe n'inkecamba za M23 ziri kumwe n'ingabo z'u Rwanda zikahitiramo abantu nk'umukenyuro wo kwerekana ko iyemewe n'abanyagihugu nk'uko biri mu itangazo ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru bwaraye busohoye. Iri tangazo gagiriza M23 ko iriko ikoresha abanyagihugu ku nyungu za politike no mu kubagira ibikoresho. Leta ibutsa ishimitse ko igikorwa icejo cyose cyo gukoresha abanyekongo nk'inkinko canke ibikoresho byo kwiyamamaza ku nyungu z'igihugu cigaruriye ubutaka ari ugonyanga bikomeye cyane ubusugire bw'igihugu, kandi bikaba ari agasuzuguro karenze urugero k'agateka ka muntu. Umurwi wa AFC M23 uvuga ko ivyo myiyerekano ikorwa n'abanyagihugu ku gushaka kwabo ko atawe bahatira kwijamwo. Kuva mu ntango z'uno mwaka intambara zariyongereye cyane, aho umuhari M23 yigaruriye uturere tutari duke harimwo n'ibisagara vya Goma na Bukavu, imigwa mikuru ya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Ifatwa rya Uvira, gisagara kigira kabiri ca Kivu y'epfo, kwa 10 Kigarama yari indi ntambwe idasanzwe kuri M23 ariko yatumye abihweza ibintu n'ibindi bakaba bavuze ko ari agasuzuguro kuri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gushoka ubugene utwigoro two kurangiza intambara yasubiye kwaduka mu mpera za 2021 ntaco turashika ko mu ibiganiro bibera i Doha muri Qatar hagati ya leta ya Kinshasa na M23 bitarashika ku mwumvikano. Hagati aho izi ntambara zikarishe zadutse mu ntango za Kigarama zatumye ibihumbi n'ibihumbi bata izabo.
batari bake bagahungira mu Rwanda no mu Burundi. Ivyemezo vy'umurwi w'abahinga ba ONU vyagiye vyerekana ko u Rwanda rufashe mu mugongo M23 mu kuya abasirikare ibikoresho n'amabwiriza. Iyo iramutse yagirizwa ibi, Kigali ntihengeshanya kwerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo ntandaro ya vyose, imwe mu mpamvu ishira ahabona ikaba ari umuhari wa AFDLR ivuga ko ushigikiwe na leta ya Kinshasa. Ivyemezo vy'abarya bahinga ba ONU kandi vyagiye vyerekana ko Kinshasa ikora n'umurwi wa AFDLR, ivyo ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi byahakanye kandi bukagabisha ko umusirikare uwo ari we wese yokanayo ko amenyekanye yofatirwa ibihano na leta ya Kinshasa. Hanyuma rero muri Ethiopia haravugwa inkuru itangaje muri Ethiopia uko umusore yacitse ukuboko abaganga bagagusubizaho neza. Dr Antene Hailo, umuganga w'inzobere ku bitaro byigenga bya Samartan Surgical Center ya Addis Ababa muri Ethiopia, yabwiye BBC ko ukuboko k'umusore kwari kwacitse kukava ku mubiri mu mpanuka kwasubijweho neza mu kubaga gukomeye uyu murwayi yakorewe. Abaganga muri icyo gihugu kandi bananuganuga ko iki ari cyo gikorwa cyo kubaga mu gusubizaho urugingo cya mbere kigeze neza muri iki gihugu cya Ethiopia. Dr Antene yasobanuye ko mu byumweru bitanu bishize umusore w'imyaka 20 yakiriwe kuri ibyo bitaro nyuma y'uko ukuboko kwe guciwe n'imashini ikata imbaho aho akorera. Ukuboko kwe kwacikiye hejuru y'inkokora kwavuyeho kwatandukanye n'umubiri, niko uyu muganga yavuze nyene. Hanyuma rero yongera ati umurwayi niwe waje imbere, akaboko kacitse ati kari kashyizwe ati mu rubura, nuko ibarafu kazanwa nyuma gato ati n'umuryango we wakazanye. Uyu muganga avuga ko ako kaboko iyo kadahita rero gashyirwa muri barafu ku gucika, amahirwe yo kugira ngo kugasubizaho bigende neza yari kugabanuka cyane. Agira ati kugashyira muri barafu bituma imikaya yacitse idapfa kubera kubura ugutembera kw'amaraso. Bivugwa kandi ko uwo musore yatakaje amaraso menshi cyane kuko yabanje kwitabwaho kubera kubura amaraso mbere y'uko ajyanwa kuri biriya bitaro byigenga. Uyu musore wari ufite ibyago byo gusigara atagira akaboko yajyanywe kuri ririya vuriro rizobereye mu kubaga amaze guterwa amaraso, maze abaganga bagerageza kumufasha. Inzobere zivuga ko gusubiza ku mubiri urugingo rwacitse ari igikorwa gikomeye kandi kigoye cyane kugeza amagingo aya ngaya. Uriya muganga yabwiye BBC ati nubwo nibihamya 100% nshingiye ku makuru mfite, iyi ni inshuro ya mbere mu gihugu cyacu ati gusubizaho urugingo nk'uru bikozwe. Dr Antene Hailo yasobanuye ko abantu bamwe bajya bakorerwa kubagwa guto nko mu gihe intoki zabo ziri mu kaga ko gucibwa, ariko kwari ugucika gukomeye cyane aho umurwayi n'igice cy'umubiri we ati byagezeho bitandukana ati nk'uko abivuga. Yongeye ati inzobere zose zahise rero zihamagarwa. Uyu mwana yabanje kandi gufashwa kuko yarimo ava amaraso menshi cyane, maze inzobere mu kuvura amagufwa n'imikaya, inzobere mu kubaga byo gusana plastic surgery, ati inzobere mu by'imitsi ndetse n'umutezi w'Ikenya bakoresha hamwe mu kwemeza uko bari bubigenze. Dr Antene avuga ko uko kubaga kugoye cyane kwamaze igihe kinini cyane gukorwa n'inzobere enye zo mu bice byihariye kandi bitandukanye by'ubuvuzi. Hejuru y'ibyo uko kubagwa ati kwasabye kwitonderwa ku gipimo cyo hejuru, kwakozwe mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere cyamaze amasaha 6, icyiciro cya kabiri cyo kubaga cyakozwe nyuma y'ibyumweru 2 nacyo kimara hafi amasaha 6. Izi nzobere kandi zikomeje gukurikirana uku kuboko k'umurwayi kwasubijwe ku mubiri. Mu kubaga hibanzwe cyane cyane ku gusubiranya igufwa n'imitsi yibanze itwara amaraso. Iyo mitsi yongeye kandi guhuzwa kugira ngo akaboko kari kacitse kongere gukora. Inzobere zanzuye ko nyuma yo gusubiranya imitsi n'igufwa, udutsi duto n'imikaya byo bihabwa igihe bigakorwaho nyuma, nuko kubagwa ati bigakorwa mu byiciro. Dr Antene wemeza ko igufwa ryacitse ryongera kandi rigasubirana iyo rihujwe. Yanasobanuye ko imitsi itwara amaraso nayo yongera igahuzwa, igice cyari cyavuyeho kikongera kandi kubona amaraso, nuko uyu muhanga yagiye abivuga mu byo kubaga. Uwo musore kandi wacitse ukuboko azakomeza gukoreshwa imyitozo ifasha uru rugingo kongera gukora nka mbere nyuma yo gusubizwa ku mubiri we.
Dr Antene avuga ko uyu musore wasubiye aho yakoreraga nyuma y'igihe abazwe ubu ameze neza. Gukoresha imikaya minini cyane y'umubiri wacu mu gukorwa bikorwa nko kugenda, kwiruka, gusimbuka, guterura ibintu bizwi nka gross motor skills, naho fine motor skills naho umuntu akoresha imikaya mito mu bikorwa nko mu kwandika, gufata ikintu gito, gufungura urugi. Nyuma yo kubagwa nk'uwakorewe, uyu musore abanza gukorerwa ubuvuzi buzwi nka physiotherapy burimo n'imyitozo ya fine motor skills nk'uko uriya muganga bivuga. Dr Antene avuga ko nyuma ya physiotherapy hari amahirwe ko ukuboko k'uriya musore kuzongera kandi gukora nk'uko kwakoraga mbere. Ni amakuru agaragaza ko muri Ethiopia hari ukundi kubaga nk'uko ko gusubiza urugingo kwabayeho kwaba kwarakozwe mbere. Iki gikorwa ni izo nzobere zakoze ubu birimo gufatwa nka kimwe mu ntambwe zikomeye cyane zitewe n'ubuvuzi bwa Ethiopia muri iyi myaka mu gihugu gisanzwe gifite ibibazo bitandukanye mu buvuzi. Dr Antene avuga ko ubukene bw'abaganga b'inzobere hamwe n'ibikorwa remezo bigezweho arizo mbogamizi zituma rero batabasha gukora ubuvuzi nk'ubu muri iki gihugu cya Ethiopia. Uko amakuru rero akomeza kugenda abivuga, hanyuma nyemerere mbashimire cyane mwebwe muba mwakomeje kugira mubana natwe. Ndabizi ko muri benshi abari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi ko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Congo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, abantu dukurikira muri mu bihugu nka Central Africa, Mozambique, hariya mu ntara ya Cabo Delgado, abantu dukurikira muri South Africa, Chris nawe nkwifuriza ibihe byiza. Abandi kandi namwe mudukurikiye muri hanze ku mugabane wa Buraya, Belgique, Ubufaransa, Ubwongereza, namwe mudukurikiye muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Brian Jean Paul, reka Mama Brian na Jean Paul namwe mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mbifuriza no gukomeza kugira Noheli nziza. Umunsi ni tariki 25 ukwezi kwa 11 byumvikana ko nyine turi ku munsi wa Noheli ku bakristo rero bayiziza. Rero mvuge ngo mukomeze mugire ibihe byiza kandi mushobora gukomeza kunogerwa n'ibiganiro n'amakuru dukomeza kuyatubagezaho uyu munsi.